this car in 1993 won the DTM in Germany, beating all German cars, and it's fantastic to see how people from Dutch, from Holland, from Germany love this car as well. It's fantastic because it's pure passion. So, and it's fantastic also because we plan to run with this car in Alfa Special batch, I suppose around 2 p.m. today. Our Alessandro, it's part of our workshop in the museum, is the man who we have to thank him if the car is here and is running, and he will drive the car to share this passion, to share this emotion with you all.
Omdat die punt 1 mooi is, maar punt 2 veel belangrijker, omdat hij enorm en fantastisch fraai rijdt. Dus ja, dat is gewoon een rijdersauto. En als je daarvan houdt, van met een 4C rijden, ja, dan ja. Dus dat is mijn reden. Een hele andere reden natuurlijk dan 159 met dezelfde motor. Dat is natuurlijk super licht. Ja, maar ja, hij weegt nog ineens 900 kilo. En, op het circuit? Met het circuit heb ik net gereden. Ja, was dat? Ja, het was een beetje nat natuurlijk, dus moet je een beetje uitkijken. Zo. Maar ja, dat ging ook wel lekker. Wat alles kunnen inhalen nog dus. Ja. Nee, we hebben het mee met de aankoop. En, ja. Dus vanmiddag ook nog een keer rijden, dan is het droog en dan gaan we in de sportstand proberen. Want ik weet dat vanmorgen heb ik in de dynamic stand gedaan. Om nog even wat echt harder gaan rijden. Oké.
het Erik? Heerlijk. Leuk hè? Schitterend. Ja. Prachtig. Je staat er goed op met je mooie Giulietta. Hoi hoi. Ja, dat weet ik. Had hij al gevraagd. Dus ik spreek u zo. Ja, dat begrijp ik. Dat wij zitten voor de viering van 60 jaar Giulietta. En de voorzitter heeft een prachtige prijs voor jou om te overhandigen. Dus to him, Mr. Kayani has a special prize for him for the 60 years of Giulietta because they mentioned that this is the nicest car. Best of the show. The best of the show for this event. Dus, een nice show. Dus turn around. Okay. Applaus. Ja, sorry. Guys have with you because this was the 155 DTM, the original one. And you have another beautiful car with you this year. Yes, we celebrate, of course, the 60th anniversary of Giulietta, and in the Giulietta paddock you will find very good cars. Outside here a Sprint, inside the paddock a Collie, SSZ and our Giulietta Spider prototype. At that time in 53, from US came a request to Alfa Romeo to have a car that could be good for the new social class after the Second World War in US. They need an open car, not so big, with also engine, medium engine. And in Alfa Romeo, changing the plan, and they decided to find something that could be good for this request. They asked two of the most important designers, Pininfarina and Bertone, to design and to set a prototype. There was two prototypes for Pininfarina and two prototypes for Bertone, just because one of each went to in the US and one of each was here in Italy, because they decided on the both sides of the ocean, in the US and here there in Italy, and then they decided to choose the Pininfarina one. But also the Bertone was good. The Bertone was here anyway from private collection, so we are very, very lucky in the Spettacolo Sportivo this year to have such beautiful cars.
Fijn, kijk eens even naar die meneer. Volgens mij gaan bezoekers ook best wel door
voordeel me toe kwamen ze kijken alleen dit. Ja.
Io sono la potenza. Io sono Giulietta e sono fatta della stessa materia di cui sono fatti i sogni. Senza cuore saremmo solo macchine. You're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. I don't care if you wanna tear me apart. I don't care if you do.